Di napalabas, gapo iti saan na masubsuban apong tot ni Tuna iti naduktalan na a relasyon da Jorin ken Elisa, kinasarita namanen ti anak na. Nga isinanan ti balasang, ngem impeteng daytoy adinan total likudan ti karing karida. Iti panagawid ni Tuna iti balayda, dita nga impariknana kini Jorin tinalaos asakit tinakem na iti anak na. Gapo iti panagayat na kini Elisa. Ita papagayam, adtoy tituloy tinobela tayo anapauluan. Si iti barokong. Iti kaano man, saan ko akayat ni Elisa aparakan ka, Jorin? Awan ti mabalin ko, no saan nyo ama awat, mami. Ngam no kunayo nga isinak kat saan. Jak maramid, tay ayatak ni Elisa. Aniya? Oh, sana mabalin. Ti kayat ko ti basurot, Jorin. Isinamlangan, tabangan numasaktak manan. Di yung padasan asaktan manan ni Elisa, mami. Tasya kung ti makalaban nyo. Sana mabalin na ti kayat mo ti masurot, Jorin. Makapagkinawag kayo kanin nga gina, Tuna. Saan? Saan lata kayat ni Jorin ti sumurot kadagiti pagayatak? Gaputa adamat kabukbukudak a panunot kan puso, mami. Mastuti ko na ti anak mo, Tuna. Salbag kayo! May sakamot, Victor. Imbis sa tulungan na kamangisuro iti anak ta. Saan? Ad-adagi di apatang kanam tinakam namang supreme kanyak. Gaputa sana may parbeng ti panangiturong mulatan kini Jorin kadagiti kayat mo. Kayat mo, adatamot ti agriri, Victor. Tuna, palugudam kumati kayat ti anak ta. Tak nagulima kan ti pamilya tayo. Saan? Jak ipalubos a di Elisa ti agbalin nga sauna. Aginggat si bibiyagak. Agbalin na abangan iti ayanayat da. Rabin, tsak matlamang haturugan. Kas lamakit-kitak. Tinakitak apa nagpungtot ni Ma'am Jonah. Gapay ti panakaamuna iti relasyon mi kini Jorin. Rabin, tapay lang umawag. Ni Jorin. Hello? Pasensyakan, nung nasingap ti turog mo, Elisa. Sana kami na makaturog. Isong imawag akin ka. Agpadata. Oray siya. Diyak pala makaturturog. Anya? Diyak ka mo, ma'am. Diyak madla makaturugan. Tatunggalag kita, mak. Kas lamakit kita klata ti kinauyong ni mamim. Kuna ni mami, nga ikatan na kan iti trabaho. Uray saan na nga ikatan. Talagang agresay na konjurin. Anya? Diyak pulos ni namnama. Ama aramid ni mamim iti mang tanganan kanyak. Puur-unay ti kararwanan. Itinatakwatan na relasyon ta. Wanjurin. Gan. Agkakasakit na kiti balikas. Ngayon pag-anakan niya. Pasensya ka kuman kini mami, Elisa. Diyak to pulas malipatan. Dagiti na isawang na kanyak. Tinakuna na nga dag lang iti sirok dagiti tapan na. Anya?
Napapalaunay ti panagkita ni Mami kanyak. Kat day ta ti rason, asan na pangayatan kanyak. Takunana, asan to mabalingag akob ti pinggan kan sabot. Uri kas jedi sa ni Mami. Kat saan ta nga ipalubos nga iso ti pakarakrakan ti relasyon ta. Juan Jurin, tanagbalin kan, anapatag unay kanyak. Rabin, saan pa'y umapay kanyak titurok? Kaslamakit kitak pa'y langit isir matak. Tinaimatangak anak kakaasi alanga ni Elisa. Gapu iti panangdangararkan kuana ni Joda. Apay akas to iti marikarignak ni Elisa. Wado, gapu nga tata anak ti ex-girlfriend ko. Iso nga imbilang kumit na nakas anak. Maria Socorro! Maria Socorro! Tagtagainip sa ni Chuta. Saan? Tinagan na di anak ni anak kidnap ti ibagbaga Di mo na. dangran ti anak ko. Di mo dangran ni Maria Socorro. Anak! Chuda, Anak! Chuda, agring ka. Chuda. Apay. Victor! Nabatibat ka? Kat ipukpuk ka mo tinagan ni Maria Socorro. Victor! Oh, apay ngagsangit ka mo ito. Nakita ko man di titagtagainap ko ti anak ta. Nakidnap. Nakakasi ti langada. Apay ako naman nakakaasi ti anak ta. May sakang pwede nga adipan ti ari kan reyna ni Maria Socorro. Kat hinayat ti may sa prinsipe. Aniya. Kinsamit lada na may tagtagainap mo, Joda. Kaslag paypay sunay siya na tagtagainap ko. Sige. Ituloy mo nga ron nga istoryahan kanyak tinatagtagainap mo. Naamuan ka pa initirhina. Nganda nagkinawatan na Maria Socorro kanti prinsipe. Kat, anyo tinapasamak? Saan ka no nagustuhan ti Rena ti pannakiinayat ni Maria Socorro iti prinsipe? Pinasaplit na ka nagiti soldado na. Dinusa na ti anak ta. Aniya. Jonah. Titagtagainap mo kat kasla umarngi ti agdama a sitwasyon itada jurin kini Elisa. Aniya? Di mo ka di mapanunot. Akasla adipan mo met ni Elisa. Kat ti prinsipe ititagtagainip mo kat mabalin nga isumet ni Jorin. Andiyan ay tasasawang, Victor. Apay ang makapungtot ka timbagak. Kasano? Kaslakit din ni Elisa? Kat iso ni Maria Socorro ititagtagainap ko? Ano sa ibagbagang, Victor? Inaki opisina, nanang. Anya? Mapan ka manan? Tadi ka kadi pala ang agbutang iti naramid kan kanik Chona.
Aday nakagaraan, nanang. Anya nga tirantam. Inakalaan na giti personal agamit ko. Tsak nabitbit siya laptop ko, hindi pimanaw ta. Kan, pay tablet ko nga tayo titrower tila misaan ko. Apay nga minadi mo pala inala, hindi nagawid ta. Pasensya ka yun. Tsak na panunot ngayon nalatagi siya iti kalman ka po iti napasama. Kuyugan ka. Saanan, nanang? Tama nga may pagkarot ni Ma'am Chona nga intarautan. No katuwa kayo. Nga makasanunod ang ran na kantumanan. Saan nga tamat ta, nanang? Sige, agan-anad ka nga rod. Saan kang agbaybayag ijay? No maalam dagiti personal agamit mo. Agawid kan. Wan, nanang. Isam ni Elisa iti daytoy aladawan na anakid daw ko idikan ni Auntie Chona. Uray na kaisam. Napimpinta sa klata nga miso. Ti awanan pain a babae. Kastoy ti rumpeng iti daytoy aladawan na. Anak apa-abaken ka itiayak ni Jorin. Uray at tan relasyon niya to. Agkawat ni Jorin ken ka. Ni Auntie Chona to yung mauawag. Hello, Auntie? Kamusta? Naimas yung kadimat lang tinaturog iti rabii. Saan? Alas 3 parbangon na hindi nakaturugak. Anya? Abay, di ka din napasama kiti kalman, ti saan nyo nakaturugan? Wan, taging kay takot gumaigkayab ka pailang tipong ko ka ni Elisa. Lukas ta. Talaga nga ro saan nyo na pagsublin e di opisina nyo, ha? Saanin? Diyan kaya din na makita ti panagrup-rupa na jaya babae. Anya? Isungay nawagan ka. Sikat ti kayat ko asumukat kan ko, ana. Wanang, Sikat ti pangnamnamaak. Iso kayat ko amang rugikan itamatlaan dito opisina. Anya? Hello, Dominic. Nakaawag ka man. Dala ang damagat, Griselda. No pinatuloy ni Lisa tinag-resign iti opisina na Chona. Wan, Dominic. Napanpaylaang iti opisina da. Taapay? Anya pa'y lang tirason. Idinto ta nagikat magtan ako na. Mapannakanwala ang dagiti personal agamit na. Kan pambaran namatan amang ipasa iti inaramid na idirabi a resignation letter. Kasanon nagpungtot ni Jonah kadangran na di anak mo. Siya kunti makalaban ni Chona, no dangran naman ang ti anak ko. Kasaysayat matlaan no kinadwaam. Inmagak itay ako yugak. Kunadadakdakas no mapanak. Tamangan ka no ipagarup ni Chona nga ingkam rautan. Sapay lang ko mga rod, tawan ta ka sa mapasamak, iti ipapan na. Wan, Dominic.
Sapay la ko ma. Tasong bata na dagos ni Elisa ti awag ko kinkwana. At data, agringan ti cellphone na. Hello, Jurin. Nakaawag ka man? Gaputada ko mapangawisakin ka ita abigat. Iso nga umay kadagasan. Anya? Pasensya ka na, awa na kijibalay. Ada kita dito shop ni Lolo. Apay nga da ka dita? Ada nga padagas na, gamit na. Adda ka di papanan nyo ka ni Lolo? Mapana ka di opisina. Kadwak ni Lolo. Anya? Apay amapan ka manan iti opisina yo. Inakalaan na kiti personal agamit ko ijay. Urayan nak nga rod dita. Tasya akong timang kuyog kin ka. Anya? Saanan? Tama nga not adalangag pungtot ti mamim. Uray agpungtot. Basta siyak timang kuyog kin ka. Saanan? Nilololatan ti mangkuyog kanya. Saan ang mabalin? Taamang ano dangran na kamanan ni Mami. Ad-adda ama ikanawa ka kini Mami. No siyak ti kadwam Elisa. Kunani Auntie Chona. Siya kun timang sukat kan ni Elisa. Labinta sa kundaway. Kano agpayagak? Isingasing kun amang opisina pa yan ni Jurin. Itikas na. Kanayon ton nga agkita kami. Tay kunakwan. Sa anak apa-abak itibtay nga Elisa. Ha! Oray nobyo na ni Jurin. Agkawat ken kwana. Iti papan ni Elisa iti opisina da. Kaslag tib-tibbayo akmanan. Diyos ko, sapay lako mata saanan adang ranikyo na ti anak ko. Apaman ang makita na. Ni Victor. So na ito yung mawawag. Hello, Victor. Kumusta ka, Griselda? Kastoy. Napanaas payla ang dagiti sugat iti rupak. Kasta ka di. Kumusta ang natin, Elisa? Nasakit lat ta tinakam na iti asawam. Ngamawan ita ti anak ko ditoy. Aniya? Sa tino tinapanan na? Napan iti opisina da. Aniya? Ape ang napanpailang ijay ininto tayo ni Katilit Juna. Napan na inala dagiti personal agamit na. Wala nga kinuyog mo kuma. Saan na kano akayat ako yugag? Tamangan kano no ipagarup ti asawam arautan me. Aniya? Agyang kasanunod ang ranmanin ni Juna di anak mo. Di nalapan padasan nga ulitan na dangran ti anak ko. Tadyak met mabutang amang raot iti opisina dano kas pangarigan. Ala, sapay la kumatasan metlang adang ni Juna ti anak mo. Sapay la kuma, Victor.
Siya, dahito iti listaan, dagiti supplier tayo. No umawag da diti opisina, sung bata madakos. When, auntie? Dagito imot, dagiti kasapulan ita nga stock, iti dahito abulan. Ha? Oh, nagatukit din dagito'y may order a produkto. Kapo, tadakala construction firm, dagiti sukit tayo iti hardware. Iso nga, adulata dagiti order tayo. Tsakla yung pag-arop. Dahito'y gayam a negosyo yu ti kadakla na pamastrikan yu iti kwarta. Wen, dahito ang negosyo dahi di mami, tinang pabaknang kada kami. Wen gayam anti. Awan ka di apulos ti atapen nyo iti pan nakapapatay tay di mami yu. Awan ti amok. Basta ti aday ti panunot ko, makaraman tulat ta. No kasi naman tinang patay iti day ni mami. Oh, auntie, tilugan mo't ni Jorinday tadimteng. Apag iso ti umay na. Adda ka diti opisina, iha. Apay ngay. Nagbayang mati na dumsagi tilugan na. Wen nga, Rod. Apay nga ta, ngay may dito eh. Anya nga ta, tigagkaran ha. Auntie, tajay. Dumsagan. Salbag. Apay ani Elisa ti dumdumsag iti kotse ni Jorin. Ni Elisa ngagpaiso. Tajayan. Inalalayan pa ni Jorin. Agkibinda pa yun ngagturong dito eh. Awanan pa umapalag kita. Nagkiti awanan pa yun. Talaga pagburakan dati dara ka. Agkuray ka man. Auntie! Tajay, harimara ni Auntie Chona dito opisina. Sinabat na tajurin kan Elisa. Anya karamidan na kadakwada. Anya pa'y dagiti sumarno a mapasama. Gagayem, denggan inton bigat tituloy tinubila tayo ana pauluan. Si iti parurong.